no filime nuko tuyitangiye. Filime yiswe The Cure, umuti. Hari uwandika ngo muri 2021 ngo hari virusi yageze hano hasi ku isi, urumva ikwirakwira mu bantu kandi mu buryo budasobanutse. Iyi virusi ngo yasizwe itavuwe, if left iramutse bayiretse isigaye itavuwe, ngo umuntu yinjiyemo cyangwa se host uyifite ishobora kuba yamwica amasaha 28. ngo ni virusi yaje ryari muri 2021. ariko ngo there is no permanent cure, nta muti uhari ufatika wavuga ngo uyu muti ngo wayikuraho burundu. bivuze ngo igihari ni kugabanya iki ubukana. There is no permanent cure. Na filime yiswe ngo iki The Cure cyangwa se umuti. kugezana naka kamwanya until now. Tanyari wirukanga ubashiramo agatajya push. Tanyari haraho barasaga mugabo amasaha ijoro afite ivarisi, haraho barimo bararasa amasaha yari mugoroba. mugabo amasaha yirukanga afite igihunga, polisi zitezamo. ya filime sasa mugabo ariruka za kukamodoka itema akoba. nakubwira cyane na premier wumva ira cyane giti business group kuri 6 byawe mwanda. Fuck! Victor, calm down. Victor, twagwamaga kuva kare. Proceed to the extraction point. Ati itegura ujya turi bugutorere. By for instructions. Nuhagera utegereza further instructions cyangwa se mabwiriza turi buguhe y'uburyo twakuvana aho ngaho. Ese waba ufite umuti mu kavarisi, do you have the cure in the case? Ari muramubaza n'umuganga. Fucking dead, man. Mana abaganga bose twari kumwe bose bapfuye, they are fucking dead. Everybody's fucking dead. Buri wese yabamuhitanye. Muganga afite umuti wa virusi. Confirm that you have the cure secured. Banza mbere na mbere ubwire, please confirm that you have the cure. Mbere na mbere banza ubwire ko ufite umuti kandi uwo muti utekanye. Yeah, we have the fucking cure, but where's the fucking meeting point? Ati mwana nta muti nari mfite ariko hari akanama. What the fuck? They killed everybody in the... Abantu bose twari turi kumwe mu kanuza mu kanama bose bagomba muganga bagenzi banjye babarase kurira baratwara. Abandi bose barabarashe. Victor, pull over in front of the white building. Ngaho parika imbere y'inyubako y'umweru. See, personnel is on the way. Hari umuntu ugiye kuza ngo byihutirwa. Hano hantu se paritse ni. Muganga baramuhereza. Is everything Victor, okay? ibintu byose bimeze neza cyangwa? Guys, we've got an unidentified... Umva turimo turabona hari umuntu kwegera umuganga, turi kumenya kuri satellite, ntabwo tuzi ngo ninde. Case is exposed. Ariko uko biri kose varisi barayitwaye iri mu muti. Ndakubwiye intambara iriho muri iki gihe abantu bakora amavirusi barangiza bakagurisha imiti. Filime yiswe The Cure. Muganga iryo joro rimwe umuti wa virusi barawumwibye, ariko wawibwa n'umuntu utazwi, ariko aro bavuganaga mbaza ngo ese urishura ko ufite umuti. This mission is of utmost importance. Hano hari umusore babwaga ati iyi mission tugiye kuboherezaho yo ni ingenzi birenze. You're gonna have my own personal SEAL team. Atari kusibye ko ngiye bwa abasore banjye SEAL team yanjye. Chipe y'abasoja. You're gonna have an off the record F-35. Ati uko byamera kose no muri F-35 uraza gutanga raporo. Ezana raporo. They're covered. Ati ibindi byose ndabigwa biri covered. Abintwaro abiki byose ndabigwa byuzuye. Haruhaga umusore misiyo. That's right. Nibyo nta nibindi kandi. This mission's about the cure. Ati misiyo ngiye kugwa niyo kujya kugarura umuti. Not that other treatment that loses potency over time. Ati ubu n'ubuvuzi tugiye gushaka tumaze igihe turimo turahiga twabuze. This is the miracle cure. The one Ati uyu no muti avuga ko ari umuti w'igitangaza. This is the miracle cure. that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. Ati rwose uyu no muti uzavana uburwayi buri mu mubiri w'umwana wawe. Ufite umwana w'umukobwa mugeze afite ya virusi. Then when this mission's all done, Iyi misiyo rero ni numara kwirangiza. hell, maybe one day you can be sitting across from your daughter just like this, right? Ati wende umunsi umuze cyane umwana w'umukobwa kuri table musangira mwishimye. This table. Nawe yarakize ameze neza. She's eating a big old ice cream Nawe sundae, azaba arimo ararya ice cream nk'abandi bana bose nabanezerewe. and you look in her eyes and you see those eyes full of life. Ati rwose bizaba ari umunsi mwiza ubwo uzicara mu maso y'umwana wawe uriya mu maso yahuzuyemo ubuzima buzima. And you're gonna be very thankful. Hari ukuba ufite ubuzima ariko atari ubuzima buzima. Ati umunsi uzicara n'umwana ari kurya ice cream umureba mu maso uvuga ati koko umwana wanjye afite ubuzima buzima. Urumva? That I put you on this mission. Kandi ari benshi bazagushimira kuko uzaba warangije iyi mission. Bwatinze
hari zazaga. All right, gentlemen. Sawa rero basore. Let's go online. And our satellite is live. Twitegure nimo n'abari amafoto yanyu kuri satellite. Coordinates locked. Rwose muri murayegera. 2 days ago, our lab in Los Angeles has been iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare. attacked by militants hired by Yatatswe n'abari ameze nk'ari abasirikare ko baye batumwe n'abakompiyuta cyangwa se abantu duhanganya mu bucuruzi bw'imiti. competitors. Ubwe buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical company zirahangana kubera ko umwe akora virus abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti. Ugasanga bo baremye virus bayikize hanze. Abahitanyene imibare bari ko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi ni bisanzwe. Lead scientists managed to escape with their assets Hari umuscientist umwe wagerageje kuba yacika. intact. Uwo muscientist ni ufite virus. Unfortunately, he was ambushed and the case has been stolen by this individual. Tusibye yuko ngo uyu muscientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale of Usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramwamagana ngo twaregosiya nawe turabura icyo yaduha umuti yarabyanze. our property to our competitors. Ariko tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompiyuta cyangwa se abandi duhangana isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga abaye uwo muti. He's planning to Maxwell Powell niwe wibye iki virus niwe wibye umuti wa virus. rendezvous his buyers at their Aho tuvuganira ahangaha mu masaha 9 bwuzuye mu minota 35 amaze guhura n'abagiye gukora iki kuba bagura umuti headquarters within the next 35 minutes. mu gukora ibicoboka minota 35 bidakunda ko aba yahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale and bring my case back. Basore banjye misiyo yanyu bahaye nta yindi ni ukumutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa se abakompiyuta bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya he'll proceed on foot. mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite. Shortcuts and should be We able araza guca mu nzira z'ubusamo to checkpoints. agende abatangiye kuza checkpoint. Bana yakabona baramubwiye uwitwa Noah. You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. Ati uwitwa Rip araza kuvamo ugende utangira imodoka yande ya Powell umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangira imbere ahita mukora iki amwambura akavarisi. Delta Team, your orders are Delta Team mwica musabwa no kuguma mu modoka nta mwivange mu ntambara paka mubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Due respect, we have Sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara. Misiyo bari kugenda bumva yoroshye umwe arava mu modoka ajya manuka n'ibirenge ace mu ishyamba undi asa nk'ubatesha gatoya mugenzi wawe ahita yitambika mukora icyo mwambura akavarisi. it on the hands of just one guy. Delta. Yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe tureta dutaha barumva misiyo yoroshye dizi. Roger that. Saa turabyumva roger that baratatana bano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 059er. 566 or 59er. Sapphire, Zafa uranyumva? the sky should provide you with any updates. Toraguma mu kirere aramutse hari ikizambye nibwo twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. Bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti mutuma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Underway. Bose virusi barayanduye ariko bafite imiti igabanya ubukana. Urabona iyo witeye hano ahita haza isaha y'amasaha 24. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana ndafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa. Before you take it. Shaka kuza kwitera usagaje amasegonda 10. Uwo mura mwana. Amuti turaba twahubonye. Things aren't cheap. All right, they're actually quite expensive. Mwana uyu muti urahenze twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is not functioning. I have less than. Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje minota 40. 40 minutes is plenty of time to Minota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misi minota 40 baraba irangije. eradicate this disease. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, Ariko mbere ko tubikora we must succeed today. we must succeed today. Uyu muti turasabwa gutsinda. Noah Noah, your daughter's counting on you. ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah niwe babwiye ngo araza guca y'ishyamba amanuka n'ikirenge. Bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we.
This monkey gets all the action and we get to what? Dick around? Mana abasenzi bajya gukora mission tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team bo bababwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngaze guca iki y'amashyamba. Banaho baciye amashyamba. Bano bategereza mugenzi wabo hehe. Ku gasozi. Tugaturi muri position. Bano ba Delta team nabo bashyiramo baritegura. Ibikoresho. Bano babwiye ngo bagume mwikamyo yabo paka. Bo bije byakomeye. Now we wait. Abo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ngo bakwazanye umwana nabwo bakabaye wazanye inkovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa mundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell. Naca hano. ETA 2 minutes. Mu minota 2 arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works. Cyangwa se BMW. Nabashiramo isasu. In your position. Target in position. Tagira umuziki wa stand the music. Nawe arayicanira. Abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho. Nawe arakurikira. Tayari. Sakubwiye hano hey. Heading west. Arimo arerekera mu burengerazuba. Namwe mukurikiri. Heading west. Noah, target at 3 o'clock. Musore muto 3 o'clock. Bite na arukurikiye. Nayo komeza mu burengerazuba bwa. Yako mu burasirazuba. Tayari. Haro waciye amashamba. Uyakurikira turutse inyuma. Tore. Go ahead and smoke him. Reaper, gira vuba muhagarike. Bara igikoresho we. Filime tutangiye. Nababwiye uyu munsi ndabaha show. Arachari the Premier Wada for real. Midaya today at the Premier Sankara. Aya. Bakubwiye virusi yabaye. Bararwanira umuti we. Ubu wanaza jana muri laboratoire. Coming in from the right. We tagati yawe iraza guturika uburyo bwa Musore mutoya ya vuba vuba. Nawe witambika mu muhanda. No wavana igikoresho we. Bari bunduki. Time to intercept 10. Amasegonda 10 arabahingutse. Abarababona. Yakurumuriro. The Premier nakubwiye. Target is still. Ndamuskwasara cyari mu nzira agenda we. Imodoka ziriruka bari mu hanga imisozi. Banigara kurikira. Ni Noah. Ukobwa nawe ararwaye. We bagibinjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo. Nawacize gusama we. Tayari. Musora arabangutse. Dore cyo bita siporo we. Bagabo imodoka cyo batwaye baracumva mister. Cyo batwaye baracumva. Cyo biti kankari mister. Twaye BMW abayita BMW genda kore pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo kora virusi banashimba umutima no bashaka gushyira ku isoko. Target reset. Scanning. Give me 10 seconds. Update. Wasale mutoya itegura amasegonda 10 ubiza kuri waypoint. About 2 clicks along. Turimo turamurebera kuri satellite bare mu misozi. Take the path on your left. We kibumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya. Bagabo bateguye intambara we. Barapfumuti bakoze virusi. Umuti no bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi mu maraso yako. Gomba bano mutafite impamvu abikora we. Bite impamvu abikora. Bagabo bica bitumuriro. Virusi. Bari nambara ziriho we. Chabita Economic Wall. Point Bravo. We checkpoint Bravo mwitegure namwe. Aronya batangirira imbere. Namwe Bruce namwe mwitegure nyuma ya mugenzi wanyu. Dari cyuma we. Nakubwiye uyu munsi ndabaha show. Yeah. Bicara mu muhanda. Bicara mu muhanda. Mugenzi wabo nawe ari hano. Bamucaho. Bose equipe zimwe. Right now, shoot him! Let me show you We what murase. piece of shit can Aka nakano gatoye. Dishiramo. Nakubwiye Sankara. Niteguye kuba show uyu munsi. Uraba magazine wongera rodinge we vuba vuba. Kagabo gatwa gafite virusi. Nabo gafite umutina ko ntago ari buraga kari ihagazaho. Ihagazaho nk'imbwa ry'uruhu. Nasa umusanze sha. Mwana murase barasa shoferi. Ufite umutina we yihagazaho. Barasa shoferi. Arasa n'uwari kumwe na shoferi. Hey. Umwiye. Ariyo bambaranye. Yabo data we. Siri kwa ntegere. Dore cyo bita kabarangari. Sebwa data we. Inambarira.
nambarira hawe barapfa umuti uyu nawe imodoka y'abagenzi be habuze gatoye cyebwe tata we Is approaching checkpoint Bravo. umva ntago umugabo muramufata turi kumara kuri satelite haguruka musore mutoya Noah umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River ni ukurikiye arangije ajya mu muhanda arabatega Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere y'itaraso uwo mugabo gira vuba akiza nagati mena gatuza nagatobagura mena gatuza na yari imodoka irenga imanga dore imodoka iyo wari wibye umuti nakubwiye aracyari samano ubu niyo yarangira mwaryohewe Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabona intambara irangiye mission accomplished sigaje amata 27 mane himbazwe uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi taza hakuno ni River mwongera mandi ntanyurwa n'umuzimu wawe utazagaruka uyu nawe Noah vuba amanuka umusozi ajya kura mugenzi we. Oh, you did really good out there today. basore Noah mukoze neza aho hasi mwitwaye neza mu kibuga Reaper's gonna bring you back to base. ndashaka umutima ugaruye kuri base nona Promised you. mukobwa wenda aza kumutabara ndabigusezeranya urakoze afande Give me a secure line to Reaper. ndashaka munshireho umurongo w'ibanga mvugane na River fanda aravuga ngo mushireho umurongo w'ibanga hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu yahaye misiyo arangije aravuga ati bamuhe umurongo w'ibanga avuganiraho nande na River niwe ufite kano gaki gakesi karimo umuti River azana umuti uzana mu modoka Reaper. Noah's closing in on your location. ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande Now I told him that the cure is for public release. namubwiye ko uyu muti turuwe abaturage bose bagakira public release But you and I know very, very well that that's not gonna happen. ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutarubuhe isi yose kuko turashaka kubyaza amafaranga arimo arabwira uri mu modoka babandi batumvane ku murongo w'ibanga I need you to take him out. ndashaka wice Noah I understand, sir. ndabyumva nyakubahwa fanda ahita abwira ufite umuti ngo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah reba kugambanirwa ku misi irangiye avuyeyo Noah nabaza rwose misi irarangiye The case, huh? nyuma na nyuma wabonye ivarisi iri mu muti Yeah, man, you did good. mwana ukoze neza bro ashyiramo fire mode abazi iby'imbunda buri imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode Yeah, man, you did good. ukoze neza mwana arangije murebe kariya gatoki ashyiramo fire mode arabibona murabye mu maso arahinduka menya yuko yagambaniwe arayizamura nawe ahita yizingura reba filime sasa ngiye kurasa maniga arakwepara bangutse ni Noah bakozanyaho Noah tayari magazini yashushe munda yashushe uyashyiramo indi magazini Noah abonye amasasu yakuruye Noah akina igitsi gukurikiza umuriro nka cya gitutsi kagabo karabangutse maniga aracika manuka ku manga y'umusozi genda shinga imbavu ku rutare cyawe manuka cyawe data we shinga umugongo ukurikiza amasasu ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi What the hell is going on? mwana Ripa bigenze bitaho ngaho Down there. He's gone, sir. arancitse fande Jesus Christ. mana nyagasani Jesus Christ You just bring me my case back. zanira imfunguzo zanjye muhigu wa musenzi Sir. bakiraho Targets are nyakubahwa Corner. abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi imodoka 9 12 15 zirimo ziraza zegeraho Ripa ari kandi Ripa niwe ufite umuti Three tells me enemy personnel. Ripa na muri iyo mafoto bakufata kuri satellite umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura uwo muti banza baje kukwiba wabonye ko agomba kubahereza koze iki atahageze barimo baraza aho ngaho ya aracari Canada Premier umva narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi intebe nziza amasaramanje imitako yo mu nzu amagariderobe ibitanda
buriya nta kintu kibaza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana Saramanzi byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture. ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo kumana ingasire niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution ni products bavura babane bari imihango babara bageze mu gihe cy'uburumbuke izi bavura vuba byihuse. Ikinano n'uburyo abanga yabashaganye ntabwo yagira neza hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya Loose Weight tablet kandi bibafasha mu kanya nkako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nza ikeye byanyabyo ngi Marathon Oil hari Licorice Oil na amavuta meza atangaje abavura ibiheri akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 0796 dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere umuryango ni 23. Ushaka product yacu utageze aho dukora delivery abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse motara wacu kabagezeho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha ari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana, kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care ifasha abagore kugira ubushake mu bubere ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre urenze ku karere ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanka rajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe,
ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na sitasiyo cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe Sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Reba filime sasa. Ambarira cyakomeje. Shaka buryo cyava ngaho. Haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Chewe gadata we. Get out of there, go. Ripa bahongaho nona abaje bafite igitwi gikoresha. Bafite babakora bunduki na mtoto wa bunduki. Bavayo. Oh! Aya. Ripa fiti nyirukansi. Fiti imodoka yirukanka we. Raka. Na waratangira. Bakabwa nayo yarema nasubira kuri base. Sapphire 1, we got to sit you. Sapphire 1 tumaze situation itari nziza. Bikunze basubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenze baje kumwataka. Bakabwa reba iminota zigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banera indi dose. You just turn around, take I will double your pay nagukwira amafaranga ngo bakwishyurwa kuri mission. this problem. Are you fucking serious? Utomva uri serious? I just completed the mission. Mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you are not. Mukobwa wenye ndifando ukurikiza ibyo nkubwiriza ntabwo negeka. Sobira inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. Get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasaha atarakurengana. Kumbano wari wacitse. No yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. No waratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiye. Basanze tumuitana chamana nawe. Reaper. Sapphire 1's going to take care of this one for you. Sapphire agiye kubikurikira naje kubitabara. Amenya ko mugenzi w'indege yaje. Tayare. Indege yaje irasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje caho. Ambarira. The rest on his own. Ibindi Reaper uratse Reaper arabyitaho. Urakoza bakubavanye mu nzira. Ahubwo kurikirana mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanya kwesha kona Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapakira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 60 navuga umuntu tunga bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah pakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndamureba kuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba w'umwivugana. Noah avana ibikoresho. Noah ari maraza. Tayari! Misire data we! Misire ku mutwe. Habura gato. Habura gato. He's still moving. Okay. Continue engaging. Utaramupima nutegereze. Kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya. Hindura icyuma we. Hindura icyuma. Maniga.
kagabo ushaka ashinze imbavu kari yawe reba inyuma reba kuri tagisi yawe tata we hano hari ubuvumo fakura samba kure kuri umusaso ariko sinzi yinjira ubuvumo. Don't even think about coming back here before he's dead. Umva aho datageza mugobwe kuhagaruka kuri base uwo musore taramwica. Ibazo umuntu mwazanye muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. Umva atageza ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Atagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibazo umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajanye kuri misiyo bakamubatumaho mu muhitani. Ese wowe ntutabuzi gavana buku Whoever takes Noah out gets $100,000. Umuntu uri bwica Noah ndamuha $100,000 n'amafaranga menshi. Yongera ku mushahara wanyu. Barisuka abasore. Barisuka. Kumbe Noah nawe ni bandi. Yazanye ibiturika. Ubuvumo bwose arabutega. Bwose za landmine. Baza ku buvumo. Agasore bihambiriye ibaze muri umuntu urwana afite impamvu abatandukanye n'urwana ashaka amafaranga nowe yifitiye umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze bano barimo bararwana bashaka amafaranga binjira ubuvumo. Fanda turimo turageramo indani umusazi turaje tumurase bite birangira kumbuka bazanya hari wakaragiye ku rutsinga mine zose cyangwa data bose ndani Rangije Noah boy Noah bagenzi be aho mwari munda kuma ibiryo sha batarumena mabuye Garcia Bastadi zabakoramo imbecile Kagabo nabasigaye hanze akiri tunda. Give me a sit rep. What's going on with now that we meze bit atrade tubicemure akivuga ngo babicemure hari wasotse nabi yewe data hari wababicemuriyo afande bigiye kuducemura nibyo bidukemura agaruka turubicemure kumbe ripa mu muhanda ripa byakomeye we geze hano imodoka yajyana muri reverse bitensi remera kurusha izindi n'abaza bahereza barimo barapfa umuti uri bubona uyu muti arabona agafaranga virusi yo tayari iri ku baturage umuti niwo barimo barapfa filimi irahawe bayise the cure the premier for real ku giti niwo bibera we kuri bitandatu byawe araka no wari muri bagenzi be Noah umusazi mu murase biroroshye uyu nawe yivira n'undi waruje kugura umuti arabahereza cyambaye grenade ku rutugu Reaper aracegera acomora pini muri grenade akwema pini wa musazo wakafe wasosa kahamirwe bakuye pini muri grenade soka ketwe n'umura wambwa we jebwe data we pini miraha we nakubwiye sangara nazigiye we hani nambara barapfumuti wa virusi ubona yewe miliyoneri mu masegonda nakubwiye bitaro tugiye kugenda ntabwo ubuhombye bayise the cure ire we barabandi mu muhanda nambara ziraha we abasenzi bafite ikitwa igikorero sinzwe n'ubuvana amahoro fata misire kira muri tagati arangije afungura sentire raka ripa napima mapine ripa there bapima umusozi baridura umusozi bara amabuye y'umusozi chepe tatawi Reaper yongera yicara mu modoka mw'ikankari ideya tudeya yewe bwihuse bihuta ikiko bahuta isosi bamennye umusozi yinjira ubuvumo amengia ndani ya buvumo arabaca inyuma y'ubuvumo sasa bageze zirakurura hano ni igipfunsi gikora bose amasasu yabashiranye bose bazanye kuri misiyo ariko yafite impamvu arwana kumbe Reaper be advised you guys are heading right into imbere yawe hari construction zone hari chantier hari abari kubaka umuntu uza ikiraro bageze hano zirirenga
hari abari kwishensiya. Shansiya ngo niyo shensiya mu cyongereza. Ibiti bivayo yambara vewiti irirenga. Shansiya ngo niyo shensiya mu cyongereza. Aba nawo mu buvumo sasa. Aba mu buvumo baragigira. Bagabo bagabo bagabo. Nambara we. Baracyafite umena mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo. Senzi mena mugenzi wa gatorero zongere buriya ntuzarwana n'umuntu afite impamvu arwana. Wowe ushaka amafaranga. Ayare Reaper dore imodoka. Kagabo karatwara ageze hano ukandeba inyuma gatoya. Abagabo bara sasa abasenzi kanze mbongeze ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu uzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi. Umuhanda rwagati yakubwiye ubu uzamwongeze yakubwiye ko ibitaro byawe ku biti ntago ubuhombye. Bamwishe Reaper yakubwiye da premier bari gupfa umuti virusi irari tayarageze mu baturage bari gupfa umuti ubona umutafite amamiliyari dore ibyo biti intambara y'umuti we. N'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti. Dawa ya moto ni moto, dawa ya moto ni giti. Natangira umbe mugenzi we Nowa yagambaniwe. Buriya ngo uw'Imana igishize akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba. Kagabo karacyari kazima. Kagabo kavayo kamenya ukuri. Harafite kanuza arebera abo bagenzi babo baherereye bakiri bazima. Abona hasigaye umwe Reaper. Nande nuri mu ndege. Kagabo gafite umutima. Kagabo gafite umutima. Arimo aragenda. Nawe inyuma ye wa mukobwa Zafal. Yakura umuriro we. Yakubwiye uw'Imana igifatiye ukuboko. Uw'Imana igikunze. Niyo waragusubizamo niyo waraguturishana we. Ntacyo yaba. Mukobwa virusi irazamuka. Mukobwa arafite iminota mikeya. Virusi irazamuka. Tangira kurerembura. Amererembure. Iminota 0. Arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno. Manuka munsi y'ikiraro. Manuka munsi yo ku kinamba. Bana y'ibikoresho. Duhangane. Kumbe. Ubwo amanura indege. Ukontara indege byanze. Maniga nakubwiye. Mukobwa nawe ubuzima buri habi. Mukobwa nawe ari mararerembura. Ukontara indege bitangira kwanga. Maniga yarataye imbunda. Subira inyuma afata igikoresho. Shyiramo. Yirekuriraho. Baneza kuri mugenzi we. Binjira amasaza shyiramo indi magazine. Ayare. Mugenzi we yagize gutya. Asimbutsamo intebe. Yagiye abuza kontrole. Yabwe tahabura gato. Nawa. Bahagabo nawe umugabo narenga ntaga azapfa pe. Umugabo gupfa ko biri kuri. Rangije. Hano harabazaga. Hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere. Aho sheri. Adufata kariri. Bada kwifatira kariri. DJ Eddie nako DJ Eddie okuruyenze arasohoka nyana umukunzi. Shewe sheri. Ubusana hano komera ukari hazima hahiye ryari. Hazo muribwe. Dude, you're mwana yo G yo. Nice. Yo bene wanje mfite imodoka nzajya kuranda wa musenzi. Nuko imodoka yanjye. Nuko niba udashaka isasu wasohotse.
imodoka yawe yitware nta kibazo yanigana yarayiba aratangira yenda akamodoka ke bakajyana batyo yari atinyirukansi arimo aragenda areba mugenzi waho aherereye hano kuri satellite yari afite location yiwe after mission yari yahawe aranje mission baramubitrayinga after mission kobwa arafunguye umutaka buzima buri habi ni zafa ata ya miti igabanya ubukana bwa virusi ariko ngo igabanya amasaha 28 kobwa umutima buramucika niba afite inyatsi zimwe ziko ngo turabanza nyatsi y'igishegabo buri ari nyatsi y'ingore hiraga kubitwa n'ingwa ko irakuzonga shawe none nyatsi y'ingabo yo nimo gake iyi gishegabo yo biba bivanze iragukanyaga nimwe bitamuntu urukwega ntoryi irakuzonga niyo umukobwa afite yitera umuti biranga yitera umuti biranga arawijomba koko kobwa amaherwe uremera awi niyo nyatsi y'igishegabo Highway manu himpaswe hey manu nabayirya none uro gushimirwa iteka ryose mukobwa manu irabikoze yakubwiye nyatsi y'igishega biragatsindwa ayataga ikavyo yigiriye. Every one of those incompetent bastards is dead. Atabasenzi bose kwaduhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's going to be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Kumba kiri maravuga. Noah! Abenu uri modoka ya mugenzi we. Chebwe data we. Modoka ya Reaper. Uzongere wa musenzi we. Kagabo nakiyabirize. Umwana wanjye agomba buna umuti. Noah vayo. Hey! Bagabo barihambira. Modoka era mu giti. Era mu giti.net. Hariya hejuru niho wandika /3 akadomo giti akadomo net. Kumbe! Reaper muturuka inyuma. Nigishurutsinga. Mbone gishurutsinga. Bana ya pisto. Kula slider. Bagabo ziragigira. Mucumita mu giti nyuma. Afata mu rubavu. Afite gisongoye. Bagabo nakarame de kuntu kireshya. Nanda kinje mu mwijima tu. Cyangwa nk'umuntu uza. Mugihaha. Bose n'abasirikare nawe wagaya. Sana gufata imbunda wa musenzi we. Kiramendi magazine. Ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi. Shiramo. Nawe bana icyuma ramubaga. Senzira. Bambi. Basirikare. Barakomagurana. Bitata we. Modoka. Iracyari mu giti.net. Bagabo. Bose. N'abasirikare hamwe. De tourner. Bagabo karabangutse we. Bagabo sira. Hey! Tuza sha! Tuza! Turiza muri Nyagasani! Calm down! Calm down! Tuza! Tuza! Dewe! Bagabo! Yeah! Shingisha umugongo! Kandi ngoto! Bipfunsi kigabo kirakomeye! N'abafata ingoto n'abarayikanda nakiniga ariko bose baranigana bose n'abasore mushyira hagati y'ibiti amamodoka iramanuka namuniga umugabo tangira kuririmbura kanzi ingoto
kandi ngoto pati ngoto arayikanda kagabo. Tangira kubona ibiyeziyeze, tangira kubona haje uruburo. Iyo umuntu agiye gupfa abona ibintu bidahari. Kanzi ngoto umugabo nari mu rubura. Hey, ariko ukabona urupfa akabona imbunda. Hagaraga akanyamasengesho yarakanize gaza gafata ubutaki gakurura imbunda karangire karayegura. Reba filime ripa kirangaye, ureba filime oye mugatuza akiraho. Modoka ijya mu giti neza, ni parike bande y'igiti. Si bitandatu se niyo ya parikingi ku giti. Hey, warangiza ugakubita n'umugabo ngo urabona wowe abasirikare baba barariwe ntuzakinisha umusoja, niyo yaba ari retired ujye ugenda gake. Abagabo baba baraciye mu bintu bikomeye, warangiza ukazana igikoma ngo urabona ngo kamaze, urabona ngo twarakuranye ngo kwa padiri kuri paruwasi. Civilian ijya ufunga umunwa no kubita n'umusirikare, ugenda gake. Umusore yavuyeyo n'umutara ufite, hasigaye intambara yiwe na Fandi. Hey Noah Fandi sasa nari zona nahamagara. I know you can hear me. Ndabizi uri muranyuma nawe bamugambaniye ngo bamwice, And I know you're upset. kandi ndabizi wanarakaye. But what you don't understand is this. Ariko ikintu kimwe utari masobanukirwa ni iki ngiki. We cannot give this cure to the public. Ntabwo uyu muti twawa isi yose, ntabwo we can't give the cure to the public. The world's population is approaching 9 billion Ati iyi si irimo iruzo imaze kuzuramo abaturage za kuri miliyari 9. people. We release this medication and we will have catastrophic consequences. Nituramuka dufashe uyu muti tukawa isi yose biraza kubyara ingaruka zitari nziza. Now I promised you I'd take care of your daughter. Nagusezeranye ko ndita ku mukobwa wawe, And I'll keep that promise. kandi iryo sezerano rwose nzarikurikiza, nzanabikora. Bomba abantu. But you must return to me what is mine. Ariko ugomba ungarurire ibyanjye. You do that, everything that's happened is behind us. Uramutse uzaniye uwo muti ibyabaye byose twabisiga inyuma. Your daughter's counting on you, Noah. Ati mukobwa wawe nawe yiringiye Noah. And you are running out of time. Kandi igihe kirimo kirakurengana. Oya, running out of time. ahubwo Fandi nawe igihe cyarenganye. Ntabwo igihe kirandengana, afite umuti w'umwana wanjye, ahubwo igihe nawe kirimo kirarengana. Bivuze ko byagenda kose hasigaye intambara ya Fandi na Noah. Hasigaye intambara yande nande na Noah. Iyi filime niba ifite kabiri yayo nibyo nazi, ariko byamera kose ntabwo yabura. Biraherera he ibi byo muzabona muri kabiri we. Umusore ahanganye na Fandi bamwohereza abandi basirikare. Nimuzacikwereza Premier Firile, ndabakunda cyane cyane. Kwanza ndi wa n'umubonjo.